Isia bangke la sate bangso longlo la pen isia bangke boitha nangso bangke la pe ke election lo la pen ke la da sate bangso longle bangke la ke mas hasri hatta le ka bangke election kola de order anke non specific akesta sakhi phangcho hem hada lodi hapun na tu hadi hapun na tu lo ngedo sakhi phangcho along le di kam sakhi phangcho sakhi phangcho along li ciri intorai sira aktif along le bang komanda chohan mane tum bang ini tum cerai chit labrang ni tum cedan bilo han GGKSA neli government asapari development plan GGKSA pencetan besi akses tak high tech no lapen halabang so high court pulau council fungsi ipu nantum la dihari dengan plongra sa kutang jualang lay cipitu dek no tu aman ngat anta pikir dek no itu teman merecok je itu lo council itu lo alang ni nang tak dol deh kalan mungkin ke kalan lagi pertama ke lantar terpancu among ni council tu pilih pernah ambong laka high court tak undang begini apa pilih pernah ambong lantar terpancu akan among ni tadi picu dek nunji temannya kan jalan tu majo ningkam ke thom pipa kapang temannya orang hang tu handa hari turut dek bagi dah kau kalau dah lampah pan tu majo kalang bagi lasan bagi gaji antara masuk orang letak celong tu yang itu aron dulu lagi lakan BGR alai le anke lakan tribal tum silong chotsi uta supreme court lo order do lata